Masin jarafano nogo azuk tongliya tiprasa sikla sikli rok. Phikutung hor kutung tuine tiprasa sikla rok thanjakhai. CBSE TBSE phainai. Examo kobrok Roman script thepaboi kobrok Roman script baikhe mas hinai nangnai. Obde haino hnai khorang tisaka serang salo. Bobagara khor agulini circuit house puskango TSF ni adongrok. Chatai kalai yang assembly wo tipra mothani ngei loop onimes developma Roman script tuine khorang tisamani no tuibo TSF ni bukhaktui hambaya parka osalo. Belai hambai, nerok sigo, sini DSF ni, betul mas salrongoi, je pok subject no, Roman script by, suragan bagai sini demand. Nerok jotan no kana, me afro assembly house so, sini leader of opposition, bo place kai kamu no, je CBSE boardo, Roman script by na, question paper setting thang Boni bagai jeng sekarang bono belai hambai. DSM ni je demand tongmani no put up khaika te aro joto house tongnai. Support khamani bagai jeng DSM ni ngai hamaya pore. Boni pura kan nerong nukhana. Chief Minister of the state bo kaisa pok romani tongu aro bo sakaje bo leader suihonai CBSE no jeng kha khaigo CBSE ro o je leader sujakmani no khananga hnoi. Boni bagai jeng DSF jeng naisingnai Jumabu government ni reply Boni bagai jeng TSF appeal khainai sini je student dong no nirok ta kiriti nirok ni exam nirok Roman script bai no suidi jepana decision nang ta jeng believe khaiga government decision strong ngana hanai de student rok jepana nang ta nirok Roman script bai no suidi TSF ni rano loge tongo amo simia jeng tini TBSE board obonai mirok sikana thangnai salrogo sini students rok force khaijang mani je bengal script bai suithong hanai boni bagai jeng follow up khaigani jeng tini thangnai jeng TBSE board jeng thangai malainai boroni je exam declare ka date boni bagai jeng lainai question tumabai set khaijaka jeng kha khaiga sini demand no government of state they board rok khanagan hanai acha haste ni CMC declare kha letter honai no ka tan boge protest khaika jeng protest ya amo protest ya baksa borok siapa nangai mana students rok siapa nangai mana confused nangai mana boni bagai jeng DSF borok no aware khaigani assembly house of place ka je demand chief minister bokog rokha board no suihonai boni bagai jeng naising tongo jeng kha ke positive replying nai board ni taraf se ne sinimo amole jamatia general secretary TSF